Faridi. Yes sebo. Ekikunde Taisa. Iwe oli mukozi wa ku radio. Bwoba mukozi wa ku radio. Waliyo omukozi oba wa ku radio. Wa ku radio. Bamweta nani? Mukozi wa ku radio gotaidi oyo muleke. Na wenye kiripoko. Yakobya mbweriyo ba Honorable abatajja kukola. Yeda yayogera ku musado wange gwendidi obulungi Honorable Bazanya. Yeda yakuba ati Honorable Bazanya tajja kubanga akola okusinzira ku bantu abamu wakalulu tajja kukola javira. Otamalayo nabo ine video eyo. Ayi muna Dr. Hussein lekera kuwa bantu bazira makulu kuba wa makulu. Nabo ine video ngeriyo muna mawulire. Zene video joli kogerako. Ngaliko bati Honorable Bazanya ezira kyaja akola. Oyo nkusaba tutamwogerako. Lwaki? Omuna mawulire oyo timu na mawulire. Abo just tuli kumuwa bwa masanalaza yazira mugaso. Tibuli muna mawulire akola ku radio nti muna mawulire. Tosobola kuvayo nokuba nti Honorable Bazanya ezira kyaja akolera bantu. Ngoyinza olowooza oti niwe wamulonda. Aidi lwaki abantu bebuza baba abe bugabula bamulonda. Oba yatandika okola nga akayina kujja kwesimbawo. Omuna mawulire oyo mbeere musaba kintu kirala. Ati amise afune ku ebyokola. Honorable Bazanya amuveeko ene wetamwogerako. Tumuleke. Eri omuna mawulire nze kubanga nze mbandide nti radio edo diwulisibwa abantu bangi. Omuntu wavayo neda nayo nono kuba ekyo tukyeta kono nalina. Kono nalina lyaki? Namubwine. Kono nalina lyaki? Ayi najire n'okumwetegereza obulungi. Wena omubwine. Endala bereri muluma. Aboneka endala. Ndala neri muluma oyo. Tosobola kuba oti Honorable Bazanya takolere bantu. Kyokwa nti omuntu oyo ayinza okuba abali kwenda ayeteze omuntu oyo amunonye abekyamu. Benda masanalazo oyo tumuleke Hussein. Akolera ku radio ki? Radio yo tijajogera kuba radio yo yinzo kwanga ya. Tumuleke nabo ine kiripu nabo ine video ngali ko bati Honorable Bazanya ezira kyaja akolera bantu. Kyaja akola. Omuna mawulire oyo tumuleka azira makulu. Bigambo byange. Lechi tufazira makulu. Tosobola akolesa muzindalo ogwo. Noida kunafuya muntu oti. Kitufu. Oyo tumuleke. Atenga to inafuya muntu mulala. Yayogeire ku Honorable Bazanya, yayogera ku ono waife wajinja nani ono mukazi? Ono gun jinjeste. Owanupu. Abamwe sala lwansasula. Yayogeire ku sala lwansasula, yayogera nuko ono weigange gobalonda. Mariam Sefu. Mbwezira kye bajja akola. Oyo tumuleke Hussein. Chokanga bali kwogera kubakalina kulayira. Azira makulu oyo muna mawulire tumuleke. Ate myaka ni na mito muvuboka muto. Chikwogeza chuti okwo yononera future chichi. Muna mawulire iwe wumula. Ebintu bino bireke byoto yidibis sirikaku. Ate emizinda alejo nakuba ine wanongo okola video. Nti we tubane emizinda aleyo tulowooza. Yononera abantu future. Mbwensi yeife. Omuna mawulire oyo tumuleke. Oyogera otya ku Honorable Bazanya ebyeira ne busoga wano. Kyanumyemo. Nakuba nti ensonga eno ndakunonya bannamawulire abantu abakola. Nkwegayirire oyazira mugaso tumuleke. Tudakubanga tukola ki? Oyo tumuleke. Ba influencer. Ekyo kanjireta. Kubali ngo ino okutuwansa. Ba influencer balifuna akasente. Nabo ine Kampala eyo Kasuku ni timu ye nga babawa bilioni 5 nditi. Bajibeterezemu huko. Wane Busoga ndibona nga timu lifuna ba influencer tibalifuna okasente ba blogger. Ba blogger tibalifuna ku sente Busoga. Dr. Hussein ngati kubona mba bloggers be Busoga. Buzibuki. Ba bloggers? Tikubona mbona ba bloggers oko. Ayi tikubona mwati oli omu ku bantu abalina following. Anti obona abona abo ba Kasuku. Bona babona TikTok de ifede Busoga. Odi lwachi babongira ngwera emikisa je Busoga. Nti woyinza okutandika we kintu waleka Hussein. Ngate twayidi nti goli kwenda okujosa bobuyambi. Haidi Hussein. Hussein gwabona. Kata soka yevoza lwachi Hussein tayidire kutalimu. So bajaba buza baliyo nti Hussein aliwa. Tidi bajire yo. Ayinza just ndicheta buki? Bullet nti osoka walingirira. Ninzo kuba Hussein na following ngate tutenda kulya ino. Ngani manga obo omuntu aje yasaka emilioni milioni dewe n'ogeme emitwalo ebe n'ojimpa. Nze nizo kubanga gisobola okubanga jimala. Wewe bazze oti mwana following eyo jetuba nayo. Tekuba nti twagulangule bantu abo bantu. Nze abo bantu babasobola okusigala nga bakali ninze. Nekyo kitondo kyemba nfunye obo kitegeera. Abuli wokuba oti Hussein kamwinze kumbali. Ninzo okubanga ninzo omukwa asobola okuba wesaka nene. Werenga waliyo no muvubuka yakubya ati Hussein tyasoma.
Eriyo muvubuka yakobye. Waliwo muvubuka yankoba. Yabeere ku radio. Yakoba ati me Hussein. Obo bwajja ere okunona sente. Ajja kwogera lulimi ki. Kati nze nabo ine mutwe ngalabe. Muto mwerere. Ali kuingiramu. Obo anti enga Hussein ojja kwogera lulimi ki. Nze nandyogera olusoga nze nekiriza mu lusoga. Oli mutuufu. Bwe ndogera olusoga olulimi olusoga omuntu kyobo mani abantu abane basoka bebuuza lwaki onaataidi luzungu lwaki abantu bamwekiririzaamu okitegeye abantu batukozesa lwakutulengeramu kyensobola alina kyabwine alina obusobozi bwabubwine busobozi lwaki omuntu onaali ati lwaki abantu bamwenda kyebalingirira bali tebalingirira bitabo tebalingirira bitabo weereda kikenda kyo na President Museveni omubona abasinga basobola bebuuza nti lwaki yatoola entebe yajiwa omusaadde eri ali ati akola ati namubona muzeeyi yakola ati President Museveni edi kyeyamulengeramu yakola ati oba bamweta Moses Ali olowooza yamulengeramu ki alina byasobola okolera abantu ife tetubirengera kyova bona neno abaana babaneno babloga ni baana beeta nti babloga tebasobola kulengera ekyo balingirira bitabo bya Hussein singa balindira nti Hussein ono weere tuyasoma ife twasoma lwaki abantu gwe batere kwa maiso lwaki tutumukozesa tutole yakasente ainga bano basoma bano babloga bo basoma aya atasoma muze atasoma lwaki ono atasoma nekyo kye tutalengera Hussein toli bloga anze teri bloga aya ate abantu we bantuma emirimu babona nga njigwisa ate bakati omuntu wabuza nti Hussein muki Hussein akolanga ani busoga wano Hussein akolanga Hussein toli TikToker TikToker yejjaido TikToker yejjaido sobona tiri TikToker blog ekigambo ekyo kyaido tiri kati zegula Dr. Hussein ne ate ku account yange wamona ku ngantere ku TikToker Dr. Hussein the blogger Dr. Hussein neta ku Hussein yesebo kati abantu bali kweyambaza erina bali kweyambaza ebitibwa nga bikali tukanibwa so tutasubira kweta kukuulira ku ngoli kweto TikToker Dr. Hussein oba blogger Dr. Hussein aya ate bajja kundagana mu bo ngoli kola emirimo ngate ndi kola emirimo bajja kundagana mu babeeta ba blogger oli konfuna bulungi ife abantu abandi tubamaze tubaleke togere byekisiru byaife fune ebibuuzo byaife nga byakisiru kukufa olowooza kukufa